INP Mizo channel clear tu te in zain chi bai le vek ule Vawiin March ni som ni le panga ninga nia nia Myanmar ram chung mun ranga sipai opna dau dalin demonstration an siam na sale le nimin kha cholha damni silent strike an naya Vawiin lamai ro an thok chuak na sale le ni heng Mandalay region wanduin khopui te Salinchi township lama te Mongjua khopuya te nasatakin kongan zo le hloma Miktrila khopuya chuan bike mangin demonstration an siam ve thung tin Sipaiin region GU khopuya te Makui region Sinphiu chun khopuya te Mandalay region Amarapura a te tanin Tari region Dawai khopuya te demonstration an siam le vut maya Mandalay khopuya mia tong lama te Sipaiin khopuya te tukin khan kongan zo bok tin zo chinfel te om tamna tamu khopuya te kalemiu khopuya te ha kha le mindat lama po bike nen ke nen mihring omlo zong lo ti tok anom boka nasatakin sipai thu nei nan du lo zia an lan tir le hlomani thanem ngai ana boka a hu hova kong zo po du tok mai lovin nepi do khopuya doctor pakhat chuan ama private single ngatin Sipai Council thuni na pom lo zia entirin nipi do khopuya general ong sana lim ma a ama te in hunalo mangve bok afak omhle mai hetia ati reng chuan reilo te an man ngal ve nge yin arin omhle ani tran se khopui hi internet access thailo te zinga alo tel vea wifi pon mang hlei thailo nge moni don ni nimin March ni som ni le palia arampum huwa pa general silent strike an nei kha an lo hrekim ve talwaniang voina mi ti nu ni khata an khopui huwa pin silent strike an nei ve thunga an thanem ngai na hi afak om hrim kanan puang telani tuma pon chuak om lovin bazar le dor zong an khar veka an fak om hle rengun le khopui len lamdin mun I thlir teng u Rengun khopui po zing khowar atangin mun ranga demonstration an siam ngal chuni maya takitra township a don demonstration tihin zing lama Sipai Council thunei na dau dalin kongan zo a South Dakon township pitong su ro ta yauko pangpar huanero sipai thunei na pong lak du lo zelan tir na lekha antar khat dul maya mihring mu turan omlo ve thung bayan kong lama hian takitra lamkan soyang thokhan zing war triana demonstration an lo siam ve boka tanan lak zia le an khongai thak zia te hi rilrui na ngai tu tel lo theilowa heng ram in sarkar na tha alo omle theina na thanem ngai kong zo tu te mel han mu hian rilro na du hle ni chhun lama chuan tu wana lam chu a Boruak atang le khop mai Sipai Council lam an thok rip hlea mipui kongzo tu ten sipai motorakal tlang mai thailo nana motor taya randa khom te chu an hal kang hluwa mai tu wana lama hian tukin khan Sipai Council lam kut thla ka wangin Mizo pakhatin hliam an tuara an zinga pali phei chu an ngai tu om nia soyani Mizo ni ayat lem lo an man bok hliam tuar mi pali te zinga pahni hi engineer zir chuak to te an ni nge a midang pahni hi Ongzia township lam mian ni an pali hian tingkan chun damdoi ina en kolme kan ni an Boruak amon omlo hlea news kan update nulam hian thi le hliam an mi man ti vel hi apun bel mai theni tukin March ni som ni le panga khan Mandalay le rengun khopui anga te chuan jing khuwa avar fel ti hi chuan demonstration an tran ve ngal ti chuni maya Mandalay po tukin war rual khan Dr. Ralthuam ma Floyd kong anzo na sale to hleni an film khur deuh te ponia nga kong puilun zual sipai le police duty na lam pal lo zongin hun an manga boina a om hriata ni lemlo chhun lama po Mandalay khopuya hian demonstration an nei na sale hle bok Mandalay region chunga sarkar na thok tam zok hi chu an fak om ngot mai railway thok tu CDM thlop tu te chu March ni som thum le pakhata tanga an na thok le turin le an thok du chuang lovani chuan sarkar ina tanga an chhuwa tur thu ta se township a CDM thlop tu te chuan thuan dong ve le a Sipai Council lamin beiseina nen an thlir lain
March ni som thum pakhat ngak chuak talovin voin March ni som ni le panga khan sarkar in an lo an chua san vek ta zoka hetiang hian Myanmar ram chung mun tina railway thok tu te chu an na chun zom le tur thu pek an ni hlom na chungin tu man an du talova Myanmar ram chung hen rail tlan omlo nia soyani heti lai hian kan chin mi te omna than tlang khopui le falam khopuya sarkar na thok then khat te chu an na an la ban san mi alo nia soyani a an ma nia har sat na an nei ani nge yanga hanin dem ngot chu a thei lovanga state dang le region danga sarkar na thok te tran lak zia en hi chuan zo chin fa te hi kan tlom deuh zawk ma mo ati thei mai dona ang tongchi khopuya fitness trainer no pakhat chu a ina demonstration siam tu te ankal nia an rina wangin police in tukindar som vel khan atuk verte chu sairo khera per ke sakin ama pon mana an vodi urepani ome aiin chung chong zong zong an dap ngela tu man mu tak lo wangin an chua le a ma se a gym ti na bung ruate le amator dar thalang te chu an ti chiat sak ta thowani tin dar som pakhat vel khan tongchi khopuya bok thingpui dor pakhata om mi paruk man an nia he thingpui dor kiang vela motor le bike te po an ti chenul ne soyani bok anon ron thlak thei khop mai tongchi khopuya hian nimin khan an state chanchin bular tak Kanboza Times chanchin bumi te zinga mi pali an lo man to bokani tongchi khopui kanta venga demonstration chu sipai le police an kap le a mipa pakhat chu amita an kap fuwa pakhat dang a oma heng ti an din muna der thong hle ni inan soya akia an ka fu tak pakhat nen hliam tur mi pathum an om ti ni a mi som chuang an man bok ne soini tlai lama ero chuan mi pali an thi thu Myanmar naw chuan soi voina hakha khopui kongzo hi sipai council lamin anti boy ve poka mi pali an mana an soi sadeu ni in hakha lam media te chuan an soi mi pathumin hliam an tur bok Sipaiin an no dar na lama hian kongzo tu te hi khoi lama nge an tlan dar zo tak hriat ani ri lo thu an soi boka kongzo te om dan sipai lamin an hrengal chat chat zel chu an mang an thu le kongzo te zinga sipai lam tang an om rumai thei an ngai thu chiang ero an hriat ri lo thu news hen an tar lang bok mungin khopuya hian sipai council lam hian demonstration siama kongzo an no dar te hi anom zui zela an khopui chung mudasu lei noya biru mi pathum te po silaya kapin anjinga pakhat chu a hmuna athingal nia soyani a midang pani hian hliaman tur bok hei hi mungin student union chuan tlai deuh hlek nuwa anon chhuat non le ta kani ti hian mungin a hian mi panin nun na an chan le ta ani Karen state khopui pha ana chuan tukin khan an khopui laili miawaldi pha an le hlaing boy in kalpo na poina demonstration siam tura anin hor kho mek lain sipai council lamin tear gas le silai nen an bei ngal tamaya thalai zinga pakhatin apuma hliama tur ti chuan demonstration siam thei telvin anin tender le hlomani sipai council lam hian bulldozer mangin kongan pin te po an nor chiat sakloma helai vela bike om then khat man sakin police station lama an labok voin khan mungin khopuya sipai silai mutura boral ta pakhat a om le bok mungin khopuya hian tukin khan demonstration an siama sipai le police lam hian an not dara mi som an man ngal boka heng an mi man te hi chua le turin an kol pui thiam ten police station lama an va bia a hetian biak lai mek hian pon lama mian tam leni police te chuan mi pui in hlom khom lo turin an thrila mi pui lam po hian thuan oi lova nga yang a chan chu tun lai Myanmar rama hi chuan mi pui pung khom lo tur zonga sipai le police lamin an ti hi chuan silai hi ringal deuh zel mai ni munghin police station pon lama mi pui po hi police te hian an kap ngal mai ne soyani a mi pui zinga mi uwin sui chu apuma kap fu in a real te po apot hiala soyani ti chuan hliam tur lovin voin chhun dar khat khana boral hemitum hian hliam tur mi paruk an om Sipaiin region khin u khopui po an boi khop mai nizan march ni som ni le palizan khan ong chenta veng office thalai tenan venga zandar som vel khan police in
heta veng office vil veng tu mi som pali hi an man ta veka chumi thin rimin nizan khan police station a anin pun khom chiam ani oma silai te po arina sa hle ni mase nizana kha chuan thi le hliam an omlem lova police lampo hian an mi man te hi zanlai vel an chua le vek ani tukin lama ero sipai dawdala kong an zo hi suibu lama tanga police le sipai motor som pahni khata lo thleng te nen hian anin nang ching ta hlo maya silai mutakin an kap ta hloma an puma te an kuta te hliam an tuar ta nual mai an zinga mi pathum chuan hliam an tuar na hleya thi anom ta em tiero kan threchiang man ta lo March ni som ni le pali nimin tlai da ru ka tang khan KIA Kachin Ethnic Armed Force te chuan an kem pakhat laiza atanga kilometer somli le panga velhla suan trin tlanga sipai kem an va beya tendar tlaidar nga chhovel khan alobum kem an beibok eng sipai kem te hini zandar som chhovel khan an la fel ni in khittet media chuan soi minong hlana sipai council lam chuan March ni riat le ni som pasaria te khan ram chunga private bank zong te in hong vek to turina ti khania ma se tun thleng hi chuan bank then khatin an sub office anan hong ve ti lova hi chuan Myanmar ram chunga bank sang chuang zet hi an la in khar thup maya bank beran hon tak lo wang le ram danga tanga sum luang lut awm tak lo wangin Myanmar ram chunga hian tun din huna tak hi chuan sum chevel a om tlem ta hle ni minong hlana council chuan ti ngai na hre hek lo bank an hong lo ani chuan ram danga tanga sum lut tur a om don lova tax don tur zong a chan vek don sia chu wangin bank hong du lo te chu central bank atanga sum kat sak turin a vo vele ni te chuan central bank hian ni tina bank hong le hong lo te a enanga percentage sina kat sak don ni om takania bank lian bank lai hol le bank te deuh te thliar rangin a tlem bera noi som ni atangin atam bera noi zathum thleng choi tir turin March ni som ni le pathum khan central bank lam hian thuan chua ani Myanmar Sipai Council in dim doina tellik lova ma ala zel mai chu International Criminal Court ICC lamin an rel ngei theinan te Myanmar ram chunga human rights palzutani thuwa te UN human rights lam chuan voin khan thutluk na an siam felta Switzerland ram khopui Geneva Human Rights Council in General Conference voice somli le parukna anei na hian ICC le International Court chi rang ten Myanmar ram chung hi mun le zuala thi thlai reng turin anti boka emotion pulu tu hi Portugal atanga an permanent member Rui Misiera ania ani hian emotion putlu zong hian Myanmar sipai nun ron ziate an chet dan pong rom tak te top vat tura du thu te suchi le women te po chwa zalen vat tura be sei thu te soi ngal bok voina UNin ICC lama thlen an remti mai baka hriam hrei chelek velo mipui te chunga sipai chet dan an dem tak zet thu le sualna nei lo an man mai thin an dem thu te po an soi non le a UNin Myanmar ta na investigation siam tura ati IIMM lam malak na chunga an lom thu an soi lang bok thunei na pong lak tu minong hlana sipai councilin foreign minister atana ruat ucho miu thu nero alom lo hlemaya international law mang tura UNin hetia thutluk na siam mai hian Myanmar sarkar dan le hrayati mel hem hle theyani ti in UN resolution chunga alom lo thu soi ucho miu thun chuan Myanmar sarkar hi Rome statute ming sign te zinga telvelova chuwangin ICC lama chungchang rel tumrimot hi thil theyani lo ati voin hian sipai council in thune na pong lak hi ni som nga le pahni layatling ta a RFA laminan mania datan lo lak khom na chuan demonstration na wanga thi hi mi zani le somruk antling to antia voina UN Human Rights Conference hian mi zani le somruk antling to antia AAPP laminan chinchia da nero chuan February ni khata tanga nimin pia March ni somni le pathum thleng khan sipai thuni na pong lak dodal na awang an man te hi mi sang ni le zakot chuang ni to in mithi hi zani le somsari panga antling to antiani voin lam nen chuan thi hi zathum an chuang to don ti nani chu Myanmar ram chung boina hian mitam tak chuan ethnic armed force te chunga base na lian tak nein Federal Army lo piang chuaka sipai kap mai
tur angin an bei sei sang leya mitam tak chuan ram dang atangin heng UN sipai ti vel US le khotlang ram puina tiang vel hi an la bei sei lian hle tho boka tun tum Myanmar Spring Revolution hi a hlo tlinga ngem eng tianga rei nge huna duang ti thuwa mit hiam te thil hlir dan te po hi han hriat tel ve a thang chu amaro chu an hlir dan ani miaw wangin adikang adiklovang tiero a soi thei lova chuti rualin keini minol puina kan lo thlir dan ngot ai chuan an thlir thiam zawk tura ngai la a thang chu tuna hian sipai council do dal na hi thakhat aya rei ani nu po hian atha ala zuai mi lova sipai lam ar rau sang ana zual zel na chungin mipui lam hian tloman la tum lo hle ni tun din muna hian atu ve ma hi tlom zawk mai tur melan na pulo ramdanga tanga pressure hi ana chho ve hret boka mase kan soito angkhan omzia ani tak tak ngem ti po hi soithia mala har sa hle tho mai sipai lam po hian tlom zawk ni chu an du in ala rin om lo hle boka mipui lam po hian an ti turan hre chianga an nun na thap ngam mewin an beya ti chuan he Spring Revolution hi ala to mai narin om lo hle ani ti in sangkhat zakwa le som ko kuma Myanmar election ne na lo changa parliament member lo ni to pakhat chuan hu da na soya lelama chuan thihna rak thlak tak tak a thlenga sarkar na thokten CDM siamin an na an chol deuh thuap boka hei hian mipui lama har satna enge ma chen a thlen lo theilova entirnan doctor tele nurse tam tak an nor ve ta ka chuan dam lo te ta na boi thlak ta em ani railway thok tu te an nuara in kalpo na har sat pha boka chutiang zel chuan na thok tu te hlo thuwa te an thalo chhuwa tur thuwa te bank lam thu po ni se thil hi a har sa chho vel vek ta ni te chuan mi tam tak ngai dana chuan heng thil zong den chen hian ethnic armed force te ne na federal army handin chu thil bei sei om tak ne na lang chhota a hei hi doctor sasa le CRPH lamina an thil tum lian takani tipo achiang hle to bok sangkhat zakwa somriat le pariat kum buaina khan heng tlangram ethnic Ralthuam keng ho bei sei na hi alian khop maya tuna po hian heng ethnic armed force te hian sarkar natlan san te thattakin an lo en kola an lo hum hima alom om hle ni ken yu te hi tlangram ethnic rang te tan fakla kin nan thoka an ro pui hle mai maro chu sarkar daw ne har sat zia hi chu MNF party hian a hrechiang ber mai ome heng Myanmar ethnic Ralthuam keng ho te po hian tun thlengin Myanmar sipai te hi an la ne chuang lo nimin mai khan min ong hlai na chuan ken yu ho vo na samaya hetianga min beidon tak takani chuan jet fighter kan manganga instead hi aram dapin kan phin dar vek mayang ti en ain thosana sa hle ni kha kan video masalama khan Myanmar po hian jet fighter enge moza ta kol ve thu kan soi kha mase tun tum chu mani thewa mun ranga be ni to lovin tang tlanga in hlom khom devin federal army ming hiala ron ri chho ta a tun ma ai kha chuan Ralthuam lama pon chang tlung chho zel boka sarkar tan po huphur om tham tak ani to ngei na rin omani nimin pia lama po khan min ong hlainan lama tang tur anga kan ngai e ho te pon CRPH an zum don nenan soile to Arakan Army General chuan tat mado Burma sipai chet danan nin to zia asoya poisoi lo ten nun na an chan nem to ti te manro nei lo te chunga an chet dan nun ron zia te suin an en liam mai to don lo an tia keini hi tun ma chuan mi pui rok mangle mi sual anga min lo ngai poni mai theya ma se tuna chuan mi pui lama kan tang tlat to ni atibok then khat chuan hetia in zom khom khan lo hian mani omna thewa tangin sipai te hi beisela ni an ol zok mai long mo kachin lamten kachina tangin sian lamin sian tangin mun tin tangin beisela atha zok mai om mange ti te po an ti thina soithiam harvia wang mani state rang thiwa lo do chu mani mi te ven himna ani nga langa nakin lama po nam rang manga din Myanmar ani na achian pha view thei bokanga lelama chuan nam rang te hi armed force an nei dana in ang lo hleya KIA le ken ute an chak le lain CNF te chu sarkar do tur rala chuan soi tham an ni meu lo an mi pui veng him turin an in fit tok ri lo Myanmar sipai te hi noi li le noi nga in kar velan ni ti ania
ethnic Ralthuam keng ho do turin engemaw chen chu anin semzai thei dona an du zong tak hian thil omang ti hlo om ve tho bokani maro chu heng an sipai zong hi an sual vek lo tura nga yang KNU Arakan Army an general pakhat pon sipai le police zinga po mi thatak takan tam ti kan ria an pute thu pek hlo wanga poi soilo kut thak tamayan om ti kan ria ati kha mipui poi soilo le no pangkum king lo te thlenga that tura thu petu general te hi kan bitum ber tur te chon ni ati kan soi to ang khan ram dang tran puina be sei hi mitam zawk an ne mai ome an dem om chuang lova mase a practical taka han thlir hian ram dang sipai ron enroll mai hi chu arin om ri lo hlea chu wahin ma ni nge be hi ram din chuana tura tan chuan a thaber don ni in an ngai deuh vek mai antirnan CNF chairman puzing chung chuan tunlai kan ram buaina hian ram dang sipai an ron enroll don mi lova aram mi ten kan do le tangai atia US le UN sipai be sei na po hi omzia omlo engti kong mainan ron kal don lo chu ai chuan tlang ram ethnic Ralthuam keng ho hi lungrual taka kan chet howanga ya chutiang tur chuan mi pui support na po apoi mo hle ni atiani ti chuan ram dang China emo US emo tena eng tin emo thil an ron ti tha te ni ngot lo chuan heng minong hlana sipai te le federal army te hi nakina chuan an la in ka angai nge dona battlefield ro pui tak en tur om mai theya chutianga thlen lo dan tur lam la hi chan satlem sot view ne na lang China hi han soi le ila ani hi chuan asum don na achiat a hlauber kan tia asum don na that pha don phot chuan atua po hian sarkar na chel se poya ti chuangin arin omlo chuwangin China berin ram chung boina chingfel tura ma lak chuan thil cho thale mai theya EU le UN UST velina an rek le thodeng khong tak takan chuate mai la chu sipai council lam hen makhan ti lo em mai sia minong hlana hen apu China hi a hlau bera China poina sum don ne na tor a hlau ber boka chuwangin China poimo na hi alian hle ni tin an mani sipai chunga po hian nakina chuan anin lungrual fikinarin om to lo boka chutiang vel bak heram chunga indo na lo thleng tur lo dang tu be sei na hi alian lo ta khop mai ne na lang February ni khata tanga boina kha tun thlengin alakal chhozela engti khlenge o don ti la asoi thei mai boxi lova ramin engtianga na sign nge torang ti po hi ngai tu lo wa thei lo bok Myanmar mi pui ti hian engchen ngen tor theyang he zo na hi chana ol lo hle don ani hun khir taka anding me kania an boina hi tuna chuan khovel boina ani ringot to maya chuwangin aiin le sum don na lama an harsat na po hi ramdang danga tanga tran puina le chomdol na andong zelin na rin om ve bok chu chuan chakna apezel ngei na rin om hle boka ti chuan be se na lo thlon mai ni lovin an be se na hian nakina ne na ala chantir ngein arin oma a hun thuai ro chuan pa chau lo chuan a hrelo ti mai turani ve hi